habari ejao sinye tine mwa mvote azali mvote havaseni ngamlilao na mumreti azali hatimizi he namna yae mana umdrika haka yavo hamtarimu ye Komoru hata wandu wakawatsinzi wandu wafanya ije iparanke bana nrevu mkutu hajajilani hahamba mimi tsidena mlani uola hisambi uole hangamize Komoru hesursi ya mdu hangamize Komoru armeze ndogo za aye ule habali ndevu ule habali nuru ule habali jao sinye tine mwa mvote azali mvote havaseni ngamlilao na mumreti azali hatimizi he namna yae mana umdrika haka yavo hamtarimu ye Komoru hata wandu wakawatsinzi wandu wafanya ije iparanke bana nrevu mkutu hajajilani hahamba mimi tsidena mlani uola hisambi uone hangamize Komoru hesursi ya mdu hangamize Komoru ilazimu muelewe mbave historia hai uoporo sambi haisambi hati ya mamercenaire harenge oyi haja debarke harmensi anzuani harenge Kadhafi harenge ma mercenaires 300 militaires Kadhafi wa Libye wakayavo waja wa muwa wa muwa colonel Ayuba Betsuangazija na mwele wendo parce que haka impose hamba vanu zabarindi rilawa harma mercenaires au renge na ma mercenaires wa bali ahunu Komoru zabarindi mais makato haja hamnika chef d'état major je sais pas ja ou responsable ya hukamba hamu baratire makato wafanye kuwa warabu wotu wanadamu kwezi dini ini ngarinayo alhamdulillah inarisi hai namna yahi ujeni wa hayu ya ketarmeti ya wandu watulani harma dini wandu watulani bo wa Komoru yini dini narijib sirini swali lawe rizugwe maisha ritahema teknoloji betu watoto ikaba wala wa Madina urisambi na mwelo hukaba heni mdu hala wa mweze harma ya Arabi Saudi ungoni kwa mapesa yalele tipurie iyo yukamba ume uke esklavu uje husasanye insi ya hao uje uyangamize uhambe haba wabaye wa hao na wazazi wa hao wotu wandu wasoma inubidia hindi bali musomo hindi nyinyi mwala wa Madina na mwangali sambi deja umeminga mshahidi makatika batika moto sumdugu hata makatira mdunga raenda harmansi mahalo parapanga hari ya hukabada deye masihu wa hatu mafundi wa hatu awambi hukaya zobaja nazo ze twarika na nawe mdu hakamdu wa twarika have wau yiho handa hasome en hapane mwana hindu paskoti mdu kamanaka haka desespere harma maisha have wayu handa hasome basi mdu handa alo para mahala hula hasomo hari ndiye wahabi harije hunu mzuani handiso husasanya wanadamu nezendo gozoti pia makatula hende ola hatolo lekodi harma msomo wa ola hadegajewa aende irare ni hatena mdu wangina tena hiyo vanu harije hatena katu ritieze marabusha wa Komoru ngarifahamuno narifahamu vaneka ngarna ndogoza hufanya harma Komoru kwezi narandiso hukamarnike autonomi ruambie mdu adini hangie msirini haswali hailavale haiseze ndogozaha kartutsa ngarcho teknoloji ngarcho science ngarcho maisha ukamba randese etia hatu law harmosikini wandu atipe wandu atike wandu wo volume kwezi yo en bref bengajao namna ya hatu sisi wa Komoru na mwelo hukaya amba wa Maori wasa waelewa na mrika hamba de hangabize Komoru tena ikaw hamba te Maori jali hiketi manga yo ika deja ndogoza asfilan yo tindrogo ya leo wa Maori ikaw amba wakowana wala ataka waparu mjua mfaranta nika waparu hanza Komoru na indrogo ya question ya Maori yona muilawe parce que Maori side mfaranta side asiye Maori de wa Maori de kwa tutsawa kama Komoru sahira idara na chadamu na hike mwana na rifanye ndogo njema harma sisa hatu ile pare wana hatu na wana nyatu na wanzadu hatu sisingarna zuraia za kimanga watiende waende hifia harma libari yode question ya handa kulazimika mana harma Komoru hema pesa yaninge yonda hu mapesa minji kaomba de rauza ze passeport ndahuza ze passeport hikamba hajilani hamba gotaja jarundi nyumba zile shato yeye ajundia na mwelo hukaya ajundia agente ukaba tujomba yuko elushamasha le jua utijua agente bale Firauna amba yede le jua haineshehe Komoru pia na mfahamu mapesa yengo dahu ajundia yenya nyumba
ngena nyumba hula Dubai yo kartum hozea mana sisi ngarfanya hazroti Pierre Joufa kana hubali ya shato bese ajo tulaize ngoza enero 50 ila avambilo afungwe wamba na zina urde helu wandu pia be mimi njocheze costume za alhamdulillah ngamwambia ni ukwezi wasi wana mazigzigi maana mwanadamu lazima aisha harmali dunia lini ali rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhaban nar bana Mungu yeka naondo tia harma moro mana ile suala lori joja nalo suku rijeri hadisi nekangartanje harma ndungu za dini maana sisi ahlu jamalillahi maism ahlul bait ngarvenze ahli yatu ngarvenze dini ya hatu ngarvenze zindungu za hatu be karti harma wandri kama wanafiki nga warumiawe hedini wahundwe zenzia za hao unawasisi kama na sisi Afrika sisi wandu manaifu na ikarikia mndu wa dini hajango lagona sisi mashallah wa Komoro ngarna mtono la imani harmaze moza hatu ngareanza sisi muhanza Mungu sisi muhanza dini yatu sisi muhanza mtume wa hatu de manarikiao harmaze twarika harmaze malide yo pia yo gabo aya yirongobo a'udhu billahi shtarajim bismillahir rahmanir rahim mwambia nuhun badi wala katabna fi zabur من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين يدي طريقة نحرمي أصلي Mungu makatahumba nize arsh nize malaika zoza kufanya daira zoporo dur yede manambla subhanallah makatika amba wazingi za harmi arsh ya Mungu kwezi wabalia ya arsh makatwa ibalia wango wendao mwambia Mungu hukaya mbavani za barindi vaningariketi harmandogo nzima tu vaningasa harmandogo mbili de arshiri bali yao vaningarjofanya ndi Mungu awamena mrogo subhanallah tipuka manisa na sifa mpugu mimi mrihikao mwalanyo yikoma robi mfalume yikoma sisi na sifa mbi makatu wabalia hata ze siècle wabambia Mungu ai basi vani bwana Mungu vaniriketi tu